ह्याफुल्जी गंसा युल्सा मुक्लन जम्बुलिंग दी दांचा शुबा मुकुन जुजाले नानांगा यांगला तांबा गानबा बोनबो लामा नामसा खिमसरी दांचासी रंगला कुलदेन मूल बुझेदिसी रंगला धर्म संस्कृति त समर्दन देन प्रवर्धन लसी शुभ मुकुन जुजाले नानांगा तांबा गानबा बोम्बो दुगुदा थुजे से ह्याफुल्जी जवडन कृष्ण तामाङ आइबुङ लानन समय अगाडि हिँड्छन् गाई गुर्गी संस्कार संस्कृति पहिचान यांगला युल्ठिम क्लेठिम याल्ठिम यांगला संस्कृति त जोगैदिसी विकृति त ब्याङ्दोला जब यांगला रीतिरिवाज कदे त समर्थन लदोला प्रवर्धन लदोला केही रीतिरिवाज कदे रिसर्च लसिमामी कुनै भ्याङ्दोला थान्दोला तिलाला दिनरी yang तामाङ से आसेना आगोना yang लानन खर्चलो हिसाब से अगाडि बढ्दै बग्याम चाहिँ आइचु समर्थन प्रबन्धन खातिर केही समय अगाडि चाहिँ आवाज उठाइदिसिन हामीलाई तसर्थ हाइबुङ युल्ली थानुन मुला लानन रंगमा जुजाले नानाङ गर्छ त्यतब गेमसे गाई घुर्की पहिचान लागि यांगला संस्कृति पहिचान लागि यांगला मौलिक पहिचान लागि तामाङ जुहारी कलकार संगलन नेतृत्व लाबलमला थे गेमसेन यांगला पहिचान डम्बुला पहिचान घोइलोला पहिचान यांगला संस्कृतिला पहिचान संस्कारला पहिचान यांगला क्लेठिम युल्ठिमला संस्कार कदे थे गेमसेन प्रभाल जिमला त्यतब गेमसे मुकुन जुजाले नानाङ कदे त गाई थुजे चाहिँ फ्याफुल्जी जबडन बा yang मुकुन तामाङ कादेसे जा तारे यांगलन ठिम यांगलन ग्योई यांगलन भाषा यांगलन संस्कृति दा जगेर्न लादोबा अवस्था कदे ताब गेमसे कतिपय खलारी तिलाला दिनरी शासक कदेला सब दमन शोषण से लसी यांगला तामाङ देशे कुनै से खाले गुरुङ अथवा कुनै जात पृष्ठमामी आफूलाई पहिचान माझी जुजाले कदेन मुला लान खलारिन मुला जुन शासक कदेशे लबत दमन शोषण यांगदा तामाङ पंसिमामी उपल्लो ताही मासिने तामाङ लसी थानबला त्यता बग्याम चाहिँ यांगला संस्कृति पहिचान कदे त संरक्षण लावा अहम नगी हरेक कुरो yang विवादास्पद अथवा निरीत तसिमामी प्रावलैन